Haka jingle kai Serie A pada ke Juventus, Persia ya ke Cremonense, aba pai sya kan ke jingle kai ke Juventus. Kalau khur kan am job hadin makalala ban Liem suk ya ke Cremonense da san lanon. Baleng bang ke jing job ke Juventus kalau kiu sya ke kerdan ka balai, haka mi ya ken poin. Haka jingle kai La Liga pada ke Sevilla, Persia ya ke Celta Vigo, haka ke jingle kai ke Celta Vigo kalau khur kan am job hadin makalala ban Liem ya ke Sevilla da shikulanon. Badia kena shigul ka Celta Vigo kalau yo bentep haga minit ke pra leng ba ka penalti bala kenjat da Alonso. Haga juga kai French Cup round of 32 hapdeng ka PSG Persia ke Paris FC. Haba fai syak kena jingle kai ke Paris FC kalau khur kan am job hadin bagalala ban Liem ya ke PSG da shigul lanon. Badia kena shigul jong ke Paris FC layo bentep haga minit ke banyau peusau. Haga jingle kai FA Cup hapdeng ke Liverpool Persia ke Barnsley. Haga dengan jingle kai ke Liverpool kalau khur kan am job hadin makalala ban Liem suk ya ke Barnsley da sau la kawai Haduh bukut ke jingle kai. Haga jingle kai Saudi Pro League hapdeng ke Al Hilal Persia ke Al Nassr. Haba pai sya dengan jingle kai ke Al Hilal kalau khur kan am job hadin makalala ban Liem ya ke kenhun ile kai Ronaldo ke Al Nassr da lai la kawai. Badia kena ke shigul jong ke Al Nassr layak bentep leng bau Ronaldo. Baleng ba kena ke jing job ke Al Hilal kadang bat ya ke kerdan ke banengkong haga mi ya ken poin. Haga ba ke tam Haduh nyau poin ya ke Al Nassr. Ka bawan haga kerdan ke baar.